Kita udah nyampe nih ke kandang rusa. Kita lihat rusa yang lucu-lucu ya. Oke. Nah, teman-teman, Aa mau ngasih makan nih sama Ara. Bisa nggak dengar? Nih, teman-teman, kita mau ngasih makan rusa. Kasih makan, A. Kegedean. Oh, lapar. Dia kasih, hati-hati. Ara jangan dekat-dekat, nih gini, pegangnya ujungnya.
tadi gendong nih teman-teman Ara. Aduh, lumayan. Dadah dulu dong. Dadah. Terus ya channel Ara. Dah.